Khir tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule ni zan lai pelle tukin lama te FIFA Club World Cup inel na nei chun zom ania be selo result te po kan muwa chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thlir ngai thla ho na kan nei bok don nia karto pa hian football khel cho santo chanchin ngai nom tak karun da le do na tun din mona Ronaldo Nazario le Paulo Maldini te chungchang ka chui chho me ka atu zok nge kan da masakang ti kha clear to lamte comment section na makhan hantar dang ta ula indo zok zok hi tungkar to pa achan chin kan ron tar dang anga chumi akar le omle tura chuan in than tam lo zok chumi chu kan da le bok don nia ole soita kangin ni zan le tukin lama te FIFA Club World Cup inel na nei chun zom ania Nisa lama FIFA Club World Cup in khen munom taka hian Italian Serie A club thale lotling Inter Milan chu an chak zo lova beise lo takin an king boi Thiago Silva khelmek na Brazil club Fluminense an lo barakhaya Sydney fai nein Inter Milan hian an puan thua an te la Fluminense lam eroin quarter final an lut thong Nizana in khel munom taka hian Inter Milan hian goal shot tum som paruk an neya Fluminense lam hian goal shot tum som pakhat nei thugin in khel pumpui thira ero Inter Milan an chung nung filor laka amai ro chu quarter final lu konga ero Fluminense lam awa nei zoka an tang ta thong he in khela hian goal alut ma khop maya in khel tana tang minute thum neleka Fluminense tan German kano chun ma an hruaina goal aron khonga Inter Milan hian an sipur su tumin na takin an nor leta hun trapo anin siam nual first half airo goal dang alubel zui talava second half Inter Milan bok achung nung zok an niya amairo chu Thiago Silva le a ho te hi an paltlang zo talo ani Inter Milan hian thei top chuin an nor let na amairo chu an nor luat turin minute som ko pathum na Hercules chuan Fluminense dana an goal ni na aron khung leya goal dang lubel zui talovin Fluminense nam hian clean sheet nei chungin Sydney fain Italian Serie A club tra Inter Milan hi an neya quarter final ro pui takin anin pet kai zui ta ani tukin lama club World Cup round of 16 in khelom chuna po English Premier League club Manchester City le Saudi Pro League club Al Hilal te in matchona Al Hilal lamin an thatok zia an lan tira Manchester City hi goal thumin an ne he in khela City lam heng game chu an thunun ne khop maya in khel chung zong heng goal shot po tum som thum te meu mai nei hin Al Hilal lam heng goal shot tum som pasari an nei ve thunga targeta so thi City lam hin tum som pali an nei ya Hilal lam hian tum ruk chau an nei thong ball possession le in pass de konga po City lam an chung nung zoka amai ro chu Al Hilal lam hi awan nei zoka an tang ta thong he in khela hin atira train City lam heng game an thunun ngala goal po an khung ma le minute ko neleka Gundogan siam sak atangin an captain Thar Bernardo Silva chon ma an hruaina goal a khonga first half goal dang alubel zui lo bok second half an tran chautin City tlar hnung lamte an mutluk nang chingin Al Hilal tan Marcos Leonardo chon ma an hruaina goal aron khonga hun tampo aliam ma minute somnga pahni na City tana loin lan trap to City na an dulava an nol no Joe Cancelo chan Malcoma goal khungtur aron siam saka Al Hilal lam hian goal ni goal khatin ma an hruai zui bok hemi no hian City hian na takin an nor let nga la an thora po an seng ma hle minute somnga panga na Erling Haaland chuan City tan an sipur aron suta game bo ro po tang zui tak an ne goal dang ero hun pa ngaya alubel zui talava extra time khel ni hin hun tampo aliam ma minute som ko palina Ruben Neves siam sak atangin an defender Kalidou Koulibaly chun Al Hilal tan ma an hruaina goal aron khung leya minute za palina Renser ke siam sak thatak chu Phil Foden chun an sipur sut nan aron mang vele penalty margin fel an ngai ngei don niin alang manna ma se minute za som pani na Marcos Leonardo chon hein khela a goal ni na le goal ni goal thuma Al Hilal ma hruaina goal aron khung leya City lam hian nor zui viau ma se goal dang alubel zui talava
goalie goal thuma Al Hilal lam hian hne na changin round of 16 an nu ta Premier League club lian Manchester City lam ero an zin kong atop zui ta ani tun na ya Al Hilal player ten Saudi Pro League hi kan thatok to tin an soya Euro pangin te don tai la Real Madrid velang kan niang tia anno soi to thin hi adik ani thai angem le inke result lam chu ka santa ila football thulenga lut chho donang o tu trum chu Zlatan Ibrahimovic san Lionel Messi chungchang asoidana tanghian bul tran don ta ila kan lo tarlan to angkhan hin Lionel Messi khelmek na Inter Miami chu FIFA Club World Cup khelmek ka Paris Saint-Germain chon olsam takin silify ngotin an hneya hemi nu loka hian Zlatan Ibrahimovic chon media ten an kom na Messi kha in khel khan ahmu nom emema player ro puile theina sang nei ani zia atilang chiang hle ani chuti rolin ati mate te han an thlop thatok lo emema he tlap tana khel tlak po an ni lo ani pangai dan tlang takin han soita ila Messi hian hei aya ro puizok tana khel hi aphuwa khain khela po han chu chu atilang chiang ani ati mate te hachumilem angvel chau ani ya anding deu topa PSG player te lo dan tum na po an nei chuang lo ani chuwang chuan Messi hi hei aya ro puizok tlaptana khel alaphuwe tin Ibrahimovic chuan asoi Messi teammate hi na takin asoi sel tina ani ber chu Pep Guardiola po au pa ve deu tange athu soi hi amale ama ai hnial te po kan ti theyang nizan maya khan Pep Guardiola hian media te amat chon na FIFA Club World Cup chungchanga angai dan asoya Pep Guardiola chon FIFA Club World Cup hi aro pui emema tuna asoi sel tu te hi chu an khel phak lo wang chau ani khel phak se chon he inel na hi an soi selin karing lova an telve chak em awang he thui soi mai an ni in kei chon ka hria tin Pep Guardiola chon asoi hemi nu loka hian Jurgen Klopp an FIFA Club World Cup chu thil tru lo tak tia asoi chu apum thu asoi le ro boxia Pep Guardiola hi akum opa ve deu a deu te po ani thayangem le Arsenal lam point thulo mam lo tak hria tur an nei tatlat maya nizan lama khan Fabrizio Romano atarlen dana Thomas Partey chu contract thar zia pui an tum le na konga an hlo cham le thu tarlan ania Partey hi season thar lama chon club thar azom ngei arinom ta Thomas Partey hi tundin hmana Arsenal tan a contract azo towa Gunners lamhen contract zia pui tumin ni som chung vel ha chu tran an la reng maya amai ro chu Thomas Partey hian athutluk na aso son ta chuang lo ani tundin hmana Partey hi free agent ani meka koilam nge azomang ti chu zo na lian tak ani ta Sport Build lamin atarlan dana Arsenal lampoi ni chang khan thu thar an neya antlar malam thuam chak an tum na konga Hugo Ekitike chu senglu antum thu tarlan ania season liamta Bundesliga lama chetra mai Ekitike hi senglu antum ngei don a ang ta hle tundin hmana Ekitike hian du tu anei show ang reng khop maya Chelsea Liverpool mai ba ka Manchester United ten senglu tumin tran an la meka Gunners lampo hian an du thu an ron soi vele ta FIFA Club World Cup Lionel Messi te an chak lo kha Messi tan record thalo tak alo ni reng maya la relo kan om takin hemi chungchang hi in thai lang vele zeu donang o Lionel Messi hi kumsang ni pakwa tang han Club World Cup hian alo in lan towa FIFA Club World Cup no moi hi tumthum zet alo choi towa FIFA Club World Cup bi ka record tha kan ti tur chu he inel na hen tlom ala nei mi alawa kumsang ni pakwa sang ni som pakhat le sang ni som panga te khan FIFA Club World Cup hen alo in lan towa chaklo an nei mi alo ani heng hawa te hen tumruk an chaka tumthum an khing pui te in ne tok pui an nei bok ti hian Messi hian chaklo nei mi lovin record thatak chu FIFA Club World Cup hian alo nei to thrina amai ro chu Inter Miami tana a khel nuwa ero atum khatnan FIFA Club World Cup hian a chaklo zui vele ta ani kumsom paruk chung se thei nel na record an nei tluan chu Messi hi thai chiat sak ani ve ta tin ani chu Germany ramtana hlotling taka loin lan to Jurgen Klinsmann chon ni jang khan thu thar aron neya Xabi Alonso chu thuron aron pe Klinsmann chuan Xabi Alonso hian midang te ang bokin har satna ama chandon na chumi aboina tur chu
Yelin Mbappe le Vinicius Junior te hi an nitura ka ngai achan chu player pahni te hi an kheldan inang tak an ni ya chhor thiam po ngai tak an ni bok chu mai pelama an ril ruput mang te team ta na thataka inlan an theina tura fui phur te po hi Zabi Alonso na vek ani don na player ro pui tak akol tho maya chu wang chuan Zabi Alonso hian na hau tak tak a ma chhon don ani Mbappe le Vinicius Junior te hi thataka akai hroi thei ani chuan hei zathi chu ro pui takin kan fak theyang tin asoi La Liga club Atletico Madrid tana loin lanto tuna Flamengo en kolmek tu Felipe Luis point to thar aron neya kumsom ni paliao pa Real Madrid forward Vinicius Junior chu tun din huna khovela player thabernia ashia thu asoi Felipe Luis an hetiang aron soi tamai hi thilmak tak tepo ani thayang Atletico Madrid alo khel to thin na timina an huate mem chu Real Madrid ania chumi player chu khovela player thabertin aron soi ta khau tin ani chu hemi chungchang asoi hi enge kan ngai dan le Vinicius Junior hi tun hnaya goal khung thailo ema vain soi sel atok na sa hle maya chuti chungchuan Felipe Luis sian khovela player thabernia ashia thu aron soi ta Martin Zubimendi po Arsenal lama kan muthuai don ti achiang tawa nizan lama khan Zubimendi hi Londona medical test nei tura mu ani to thu tarlan ania tuna tangare lote ya Arsenal lamhian anseng lo thu an puang chiang don ta anne Zubimendi hi thaliam ta pokhan Arsenal hian senglu thei ania amai ro chu financial thil awangin Real Sociedad lamhian thaliam ta kha zo phot se tin in remna anneya thaliam ta anzo ta ka chuan Zubimendi hi Arsenal lama medical test nei tura mu ani zuita ani Brian Mbeumo point to thar aron nei chun zom sela niza nama khan Brentford club how to pa chon shal antum kher lo thu aron soi khau maya aman phu to kan chiara chu tiang za ta lengam anom lo chuan shal kher hi thil tul takpo ani lo ve tin aron soi hetiang ani ta ka chon United lam hian Brentford tina an phalna za thang chu the chu an ngai ngei don ni hin alanga an sengnu thei tho arinom ni roin tarlan ani thong Manchester Evening News namin atarlan dana United lam hian embeu momana hian pau million samruk panga vel chu the chu antum le ni hin alanga pre-season tour an nei mange yin senglu antum thu an soi ni yin alang bok Mirror lamin atarlan danin Chelsea lam point to thar an neya nizan lama khanin goalkeeper thar atan Emiliano Martinez lam chu an hoile thu don ni yin an tar lang tun hnai maya khan Enzo Maresca chuan goalkeeper thar senglu atum lo thu alo sei khau towa amai ro chu tun hnaya goal an chuat hei ang reng khop maya hemi wang hen tlap ho tu telam chuan goalkeeper thar senglu turin an nor ni yin alanga Emiliano Martinez lam hi an hoi ta chat a ang hle tun din mona United poina senglu tuma an helmek Emiliano Martinez si pau million somli panga vel ni turangai ania United le Chelsea te hian anin chu don ta a ang hle Barcelona lam point an defender poimo arawo chu shal an point ta lo ni in alanga financial thela boy thu theidin mona andinga hemi wanghen an player kol lai te chu chotir an tum chho tran ta a ang hemi tan hian an player kol lai zinga manto taka chotir theitur arawo hi club dang zom an phal sakta ni in alanga ama hian Barca tana khel zui zel la duma se Hansi Flick hian chotir apoi ti ta lo a ang le hetiang ani ta chon aro du tu te tan hei hi thulo mom tak ni turangai ania Premier League lama kan muthut ani point thil mak ani arinom lo hle Court of side lamin atarlan dana Chelsea le Tottenham Hotspur lam te point ni san lama khan Mohamed Kudus chu senglu tuma anin chu tur thu tarlan ania Court of side lamin atarlan dana club pahni te hian Kudus mana hin pau million somnga chu an the chuak ve ve ni in alanga atuema zok zok hian an senglu thei arinom nizan lama ve khan English news ten an tarlan dana Kudus hian Tottenham Hotspur lam hit pan apoi ti ta lo zok ni in alanga season third lama Champions League khel tur Tottenham Hotspur lama kan mu arinom hle chuti rolling news trend khatte ero chuan Kudus si Chelsea lam hian an nor na khop maya an senglu thei arinom ni te point an tar lang bok
kudu sa chan chin hi amak ve ang reng khop maya tundin hmuna a khel mek na West Ham United lam hian aman an sir dan hi danglam ve tak ane Premier League club atanga senglu du anhom chuan kudu si pau million somsari vela an senglu thei tur thu an soya Saudi Pro League lam atrain leidu annom chuan pau million za somni an se na ngai tur thu an soi thong dangdai ve ang reng khop mai Saudi lamin sum an nei hleti an thre khau ani Court of Side lam ve khian atarlan dana Arsenal lam chon ni zan lama khan Manchester United chu makhalin Chelsea trying Christopher Nkunku chu senglo antum thu tarlan ania Arsenal lam hian antlar malam thom chak antum na konga Chelsea lama hlim to lo tak mai Nkunku hi senglo an hre talo ani tundin mona Nkunku hlut na hi pau million som thum panga vel ni turangai ania Chelsea pau million som ruka an senglo hi 35 million vel hian shan an poiti to lo ani Arsenal la emo Manchester United lama kan mu mai te po arinom Manchester United lampohin antlar malam chu thuam chak antum hle maya season thar la turatan Saudi Pro League club Al Ahly atangin English forward Ivan Toney chu senglu antum tur thu tarlan arun ni vele tatlat maya Court of Side hian atarlan dana Tony manahin United hian aman phu to gang po pek anin huam ni hin alang Saudi sukpan ve ringot nuam tile si lo hi thanem tak an omha John Duran te po alo chuak le don ti achiang to ani chutiang bok chen Ivan Toney po hi chua apoi te lo turangai ani ya United lama hin kan mu thut te po arinom chuti rualin Saudi lama hin acha chelem lo khop maya Al Ahly tan season liam ta khan tum samthum inlaning go somni pathum te meu mai akhung thei ani Liverpool lam point an midfielder poimo nitrin amai ro chu Ernesto Tanoi khelna mun chang tam lo mai Harvey Elliott manatana an phut za chu Court of Side lam chon an ron tar lang ta Liverpool lam hian Harvey Elliott hi European Championship under 21 a chethaviau ma se chuatir an poiti talo niin alanga aman atan pau million somli an phut thu an soi kumsom ni panio pa Harvey Elliott hi UEFA European Championship under 21 khelzo ta ka khan best player a thlan ania an team an champion theina na tho hlauber ani nge hemi wang hianin du tu anei ro ang reng khop maya ache thate ma wang khan aman po apung chho hle Liverpool am hin transfer kongka ain hontir lai khan pau million somni velian tran an phal ni in alanga European Championship a best player a thlan ani nuwa ero aman hi ale thokin apunga pau million somnia leingam anom chuan hral an poiti talo ani tundin hmana Elliott hi Brentford le Newcastle United ten senglo tumin an helmek ani Manchester United tana hlo tling taka loin lan to season liam ta po United tana loin lan Johnny Evans ni zang khan football khel achol san tur thu apuang chiang ta United team lama hian napoimo achan tur thu puan zui ani bok Johnny Evans si kum samthum pasario pa aloni ve towa Premier League ka hin United tante West Brom tante le Leicester City le Sunderland tante alo khel to anne United tan bi khen tum zani somni pahat ain lan mana Premier League title te UEFA Champions League Club World Cup FA Cup le League Cup no moite achoi pui man bok Johnny Evans United team player ni na chel to don lo ma se United team ero ala cho san don chuang lova Jason Wilcox an noya player no pangte anron than chho theina turatana na thok tu ani su idon ani kumsang kha zakwa somko pali Ballon d'Or dong tu Christos Stoichkov point ni jang khan thuthar aron neya FIFA Club World Cup chungchang angai dan aron soi Stoichkov chuan player tam takte hianin FIFA Club World Cup hi an soi sel na sakhop maya ha dam tam andu wangte po ani thayang khati hunlai kan hunlai te kha han enta ila lo kan nei tam lo emema tunlaya player te chu han enta ula pau million somni vel chu season khat chungin an lo thei ani hei hi an soi sel du me lova hetiang thok chok thei tur he chang khel tam an mamo ve alom chumi ti tura ke pen don chuan ani lam hian hreum an tile emema lo tam tak pek don chuan an soi sel lo thung ti in asoi Christos Stoichkov hi Bulgarian player zinga
Ballon d'Or dong thei om chun ania Barcelona tana a khel lai khan kumsang kha zakwa somko pali khan he choi moina hi adonga Roberto Baggio le Maldini te khumin he choi moina ro pui tak hi adong thei ani Neymar point thu thar aron neya World Cup chu in lan nge World Cup lo tura chun in lan le nge atum a ang le Neymar chuan kamha hun tura hin engma soi thei kan nei lova tuna ka hria jang chu kan ramtana in lan thei tur hian tun din hmuna ka tha to ka katha azain ramtan po hian karil ru ka pele to ani FIFA World Cup no moi choi du na ril ru kala purenga chu chuan zau thau na thatak min la pe thei ani amai ro chu be sei na hi atham ral ve thina tun din mun kan khelle tura ero atham ral to lo tura kangai ti hin Neymar chuan asoi nichina kan lo tarlan zoi to angkhanin John Duran hi askiu ve ang rengkhop maya Saudi Pro League season khat chung azuk kom ve zau maya sumpo athok chuak nam man le amai ro chu Saudi Pro League hinuam atilutuk lo ni in alanga thang alo kam ru te po ani thei o me season khat aum no Fenerbahce chu azom don ti achiang zuita ani John Duran hi July thakan Al Nassr chon anseng nuta aman atan hin pau million somruk pali te meu mai anseng ani kum khat chunga pau million som ni vel lo turin anin rema Aston Villa tana khel na mun chang tam lo kha Saudi Pro League lama azuk kalta ani kha December thakan kum som ni pani mi John Duran hian Saudi Pro League club Al Nassr hi azoma season chan ve chung het club tan hian a khel ani aumzia chu kum khata a hlo tur hi Euro makta doi som ni ania season chan ve aum chuan Euro makta doi som vel zet chu azuk hlo man tin ani chu Saudi Pro League ka Euro makta doi som a hlo mana season thar lama chon chawna thar ma chon turin Europe lama akir zui le ta ani afing kan tinge mol kan ti hlom le English Premier League club lian tena sengnu tuma an hel mek Ardon Jaisari chon ni jang khan thu thar aron neya club roots tana khel mek Jaisari hian AC Milan bak tun din hmuna ngai to anei lo thu asoi tun din hmuna Jaisari lutna hi Euro makta doi som thum vel ni tura ngai ania Premier League atrain som tu thanem tak nei ma se Jaisari hian AC Milan bak pantum anei lo thu asoi ta ani English Premier League ka ama du tu te tan chun hei hi thulo mom lo tak ni tura ngai ani Liverpool le Chelsea tena senglu tuma an hel na sat mai Malik Fofana point ni jang khan thu thar aron neya United team nen soizom an ni vele tatlat mai hei hi achan ber chu Malik Fofana hi tun na ya han a training live video chu aron leak out ta heta hian Liverpool le Chelsea te jersey Halloween Manchester United jersey hachungin training hi aneya aum zia chu media ten hemi chungchanga hian thu thar anron neya United team zom achak niin anron tar lang tak khau mai Malik Fofana hi United lam hian an hel le hel lo hi hriat ani lem lova Liverpool le Chelsea te lam eroin senglu antum ngei thong amai ro chu United jersey hachunga training alo nei ta ga chuan United hian beiseina alaka an nei thar turangai ani Dominic Szoboszlai an tun hnaya Liverpool ina an senglu thar Florian Wirtz chungchanga angai dan alo soito ani kha hemi chungchanga hen ni san lama khan Szoboszlai agent point thu thar aron neya Szoboszlai agent Matthias son tun din hmuna hlo thon na kan nei lova Liverpool tan season liam ta kha han clear le taula Dominic Szoboszlai hi mi tangkai tak ani nge chu wang chon ani hi chu khoi che thiang lo ani ya Florian Wirtz ron lut po ni se Szoboszlai tan hi chon hlo thon na tur engma aum lova ama po hian kan ne na hlo thon anei lo thu le club thar zon kher an ngai lo tur thu min hril towa Florian Wirtz ron lut po ni se keini tan hlo thon tur engma aum lo tin asoi Chelsea lampo tumdang ang bokin anin senglut le chur don a ang khop maya Jo Pedro an senglu tur thu an pon chen hnuwa nisan lama khan a khel na line ang thawa tlan ve tho Jimmy Gitten chu senglu an tum thu tarlan ani le ta Pedro an senglu wangin Jimmy Gitten chu senglu an tum lo tur thu an soidon lo niin an tar lang Chelsea po tiang hian an tar malam chu anin leile treu don a ang le Golamin atarlan dana Barcelona lam chon ni zan lama khan Fermin Lopez chu
chua du lutuk lo ma se hral an tum thu an soi chiang ta ni in alanga hemi chungchang hi English news te pon antar lang towa Fermin Lopez si Liverpool lama akal mai arinom chuti rualin bayan lampoin senglo tumin tran an lave mek boka atlut na hi pau million somru ka tanga somsari vel ni turangai ani thung season tharlama Fermin Lopez in club thar anei nge arinom Victor Gyökeres sa chungchang po hi thren khat chun kan ning toin arin oma amai ro chu thu thar hi anei ve reng maya inda vele zoi donang o Victor Gyökeres si tun hnaya thom anei tam ang reng khop maya an club sporting director in nimin lama khan Victor Gyökeres manatana an phu zat engma an soilo thu le shalkher an tum lo thu aron soita ani kha hemi chungchang a hen ni zan lama khan Gyökeres an thu thar aron nei vele ngala pre-season tour an nei turatan alet lo tur thu le training po nei atum lo thu aron soi vele ta khau maya hetiang ani ta ka chuan Gyökeres le Sporting Lisbon te inkar hi a che chaudon a ang hle Gyökeres si United le Arsenal lamin senglo tumin tran an la meka senglo an tum chungchang ai ma hian Victor Gyökeres le an tla phau tu pa te borok hi tun hnaya chun angai nom chaudon a ang hle Arsenal lampoin role thar player te senglo tumin tran an lak na konga nizan nama khan Greek club Olympiacos tana khel me kumsong pariat leka upa Christos Mauzakitis chu senglo antum thu tarlan aniya Christos senglo tur hian Arsenal lam hian pau million somni panga vel po the chu antum ni hin alang Olympiacos midfielder talent nei thazet me kumsong pariat chawa upa hi tun naya du tu anei sho angreng khop maya adu tu zinga Arsenal lam hian tran an la chak ber ni in alanga an Trevor ta hian tu na tang rei lo te a an senglo thei arin thu a soi to bok Arsenal lama ani te hi kan mu thuai arinom Real Madrid ta na hlotling taka loin lan to Toni Kroos poi ni jang khan thu thar aron neya media ten an kom na Ballon d'Or chu mi tam takin an ngai hlu thuk chu tha ati lo mai pialama football field chunga chu chon thil thalo jok a thlen thu a soi Toni Kroos chuan Ballon d'Or hi aro pui te meu maya chuti rolin hemi khelu tuka football an khel thini chu thil thalo tak anni football a hian Ballon d'Or hi apoi mober lem lava thil tangkai po ani lo bok mimal choi moina pakhat ve mai ania player ten hemi wanga an teammate ten hena game moi tak an nan tir du lo thin hi thil thalo tak ania Ballon d'Or hi thil poimo tak nima se thil trulber ani lavetin asoi ole khati chin hatun tumatan chon ni le tamai se thlir tu te kha channel min ngai lut sak thina inchunga lom thuka soi tak meu ani like share le subscribe lam han tan min han la pui le ula thungai nom tak tenin kanin mo chho le zel don ne